إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرغم من سلسلة وهذاكم بدني الله سبحانه وتعالى يسون فرد وشرحها الحكيم مي يسون فلا به. إما فهم أرغم وهذاكم دي مي اسم فلا إمام بومجي فائدة تكا إيج أثر تكا به. ඒකතුන් අල්ගොමෙන් වාහදක්කම දියයි මුහම්මද් අමීන් ශන්කීත් රහිමහුල්ලාහ අද්වාඋල් බයාන් කරවා ෆවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ සිවවල ඊමාම් වා මීහා දෙනගන්නන් ජෙහෙ වරම් මත්වරි හගීගතෙක් ගවා ඒ අල් හකීම් ඒ හුරිහා තකෙච්ච එමෙ ෆුරියම ගොතුගා උෆද්දවා ඒතගතිග මච්ච එම්මෙ එකශීගෙම්වා මා හවුලා එම්මෙ එකශීගෙම්වා රිස්කා එම්මෙ එකශීගෙම්වා නිසාම් එම්මෙ එකශීගෙම්වා හරාම් කංකම හලාලු කංකම් එබෑමිග මච්ච ශරෝ කුර බිරස්කලා හුරිහා කමෙක් හික්මත් ගු මච්ච කුරබා ඉලාහු أي الحكيم جل جلاله سبحانه وتعالى. أي ما الله سبحانه وتعالى أي الحكيم كم غبيما إله حكم فرتك إله فتا شريعة إله هنگوا إمها كنتتك بناء فواني أي ماتوري حكمة غمچ. أي ما أقول من الله سبحانه وتعالى أي حكيم ترسكلانge කීත කුර්ආන කලාංගේ බාවා ලබ්වා ෆවා ඉතින් ආයත්තක අලගොමෙන් කියව මුන්දාර අදි ඒ එකලාංගේ මතේ ඉස්සුෆුල් තොතරෙන් ඉස්සුෆුල් එක්කමග අලගොමෙන් කබූල් කුරා එකලාංගේ මතේ ඉස්සුෆුල් තරෙන් ඉස්සුෆුල් එක්කමග අලගොමෙන් කබූල් කුරා ඉරු එකලාංගේ ખાસ කුරබ්වා ෆවා කංකම් කමුගවා හරාම් හලාලු කඩෙලබුමා शरीयत एकुलवालुमा मी कंकंग ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जात फुल खास गेंबा कंततक अलगो में कबूल करंच एगतु अलगो में वाहदक्कम दिए शरीयत कंडाला फराता हराम हलाल कंडाला फराता मीस्तकुं ओलंबी गोय कंडाला फरातेग्ग हुन्नन जेहेने कंकं केत कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी बयान करा मीगे मकसद की हराम हलाल कंडे अलगुमा मीस्तकु मच्च शरीयत कंडे अलमकी एई मैं अल्लाह के जात फुल खास कुरबा फवा कमिक बयान कोती एई कीत कुरान का एकला के बयान करा फा हुकुम फुल तक अलगो में न किया देबा फवनी එකලාංගේ මේ හොරිහා කමෙන් හග්ගුවකින් වා ෆරාතු ගොත් ඒ ගයිබ් දෙනවටකින් වාති ඒ හොරිහා තකෙච්චගේ වෙරීලා හුකම් ගවාති හොරිහා තකෙච්චෙන් හික්මත් මච්චන් උෆද්ද වේලා හුකම් ගවාති එම්වෙම මුහම්මද් බින් ශන්කීත් රහිමහුල්ලාහ බයාන් කරවනි කාකුවේ හොරි මියදු දුනියේග ඒ ඉන්සානුග මච්ච වදයි කානූනත अल्लाह का शरीयत खिलाफ वदई कानून तक उफद्दा हदमुंदा फरात तो तेरे काकुए हुरी मीन सिफे लिफा व फरात काकुए हुरी इंसान गमच्च वदई कानून वदई निजाम शरीयत खिलाफ हदा इरोगा काकुए हुरिया कमे मिल्कुए बाहुरी काकंगे कायनात के वेरिकं होती काकंगे एतकेच्च रिसुकु देवनी काकुए एतकेच्ची बलहट्टवनी ए इंसान गमच्च अमिल वदई निजाम तक हदा එහෙම ඉන්සානුන්ගේ මච්ච ශරීබ් කණ්ඩේලුමා හරාම් හලාල් කණ්ඩේලුමා මී ඉලාහි ذات ෆල ලිබෝඩිගෙන් වා ખાસ සිෆතකුන් එකලාංගේ ખાસ සිෆා කමෙක් එහෙම තිමතිමාමෙන් අමිල්ල
Allahunge shariata khilaf wada'i qanun taka nizam taka gowala eruga ege dashum usul tak kanala eruga tiba mennaki min ebbes kamen hagwegen wa faratake nune aslu faisala qura faratake aslu hukum qurba faratake hukum kandaluba faratake al hakim jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala mikang insanun ebeje qabul kuram megotun sheikh ahadakkum di algon men bay nukta tabani faha kurba faha kuf mete baur sobtake me sheikh bayan kurba foe egotun bayan kura foni Allah subhanahu wa ta'ala e dunya e akhiratuga emmeha hamdaka sana ta'rif e libodigimba farakkam ga kit qur'an ga bayan kura fawi iruga ade kalangai regana duwalu dawru kurabba ekalange furiham wagemba qudratum me khalqu tadbir kurabba raskalan kamuga wi hinduga udtakabe netmuge tere wujuda gennewe ilahukum ga wi hinduga min ebbes kamege ekalange baariwa ebbes faraten nen iruga min ebbes sifaen hagguwa faraten e bahuri heyye ebame insanu ga maccam mi wadai nizam tan hada farat takuga ehma hukum kandayuluma insanu ga maccam me nizam ta ekulawalumuge ebbes haysiyate libfawa farat take nune insanu horiha kam libodigum ba farat take Allah subhanahu wa ta'ala ema Allahu al hakim kamuga algon men qabul kura kamuga anam ekalange shariatuge horiha hukum fulu deken ei hikmek kamuga algon men qabul kuranje e shariatum beerun e shariatuge hukum fulakum beerun algon men libena izzate sharafe karamate nonnanekan algon men qabul kuranje ekalange hakimun ta ilahi qabul kofa ekalange hukum fulutan algon men ge zamana ekashige nuwa kaman algon men dekuni ma e hukum furtan algon men du kolla insanu amille sikundi ge maccan amille ba mehunge koshi vishtumu ge maccan hadafa wadai nizam taka insanu diyama ek maane ki Allah baawale be shariatan e ba mehun denje hakko qadare nune denik Allah ameduga emihun imam wanje imam emme hegotuge nune yoti ei mi maana algomna visnije kamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala hayagotuga imam ve ekalange al hakim kan qabul kura kamuga wanam algomna komme mihekes komme muslimo komme mu'minakes abadus dakkani man Allah ge shariatuge makkama materikamuga wa eilahu baawale be hukum fulutoge makkama materikamuga wa algomna komme mihekes dakkan adi emme molo hukumaki rayitunnen emme ogateri emme rahumo ek nizamaki islami nizamuka mistakunna kiyaden eme hulen ekama darustaka echi wabani ekama workshop tan hadani ekama taali mugaddaru hadani emi hunna devijje komme tanegga bainal lagwami conference ka des sarhaddi conference ka des kommetaga des emi hunna wahaga dakkam fursat dibijje kommetaga emi hun dakkani miedu tiba emi hun insani masradan hallu kurmattaka maswara kuram kiginetto hadani konganunetto hadambi kon usuletto hadambi kon gawadatto ekulawalambi kakuto barwari kurambi kon jamiyatto kon jamaadatto ufaddam masekke kuram wahaga dakkaruga algon men islam miha gos punani ti horiya waake dekkumuge beer men nete hallu al hakim woni bawa lawaf annas miyadu ekan qabul kuran insani vistum insani tajriba ambelius lazim vech ekivegento socialism capitalism democracy sharui ebbes barne temi beenu gotaka tamfiz kurma duniya ebe hunna wagutu dif duniya ge insanu baccha rahma hamdardiya kuluna fagiruka nattaluma anghenu haggutaka kodapudi haggutaka emmen tawlim dinma emmen tanos kurma musandi kurma tanoskamuga faqirukamuga mistamu terege met tafatu nattaluma muli insaniyatuga vishtumu emmen dekuma mihuriya shiyarutakega insanu jehigen etassate gaharbe duniyege insanu mulet sualaki ehuriya wadai nizam tan
ಬೇಣುಂ ಗೊತಕ ತಂಫೀಸ್ ಕುರಂ ಬಾರ ದೌಲತ ವೆರಿಕಮ ಮುದಲ ಫಾಸಾಯ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ ಹುರಿಯಾ ಎಚ್ಚೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾ ದಿವ್ವಿ ಮಾ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ಕುರಿ ಖಿದ್ಮತಕಿ ಕೊಬಾತ್ ಇನ್ಸಾನುಂಗೆ ಫಕೀರು ಕನ್ನತ್ತ ನಿವಿಜ್ಜತೋ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ತೆರೆ ಗೋರೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಬೊಡದಿ ಮಸ್ಸರತ ಹಲ್ಲು ಕುರಿ ವಿಜ್ಜತೋ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ಮೇದು ಬುನೆ ಹೇ ಇನ್ಸಾನಾಗ ಅಮಿಲ್ಲ ದಮೀರ್ ಬುಡಮುಂ ಹೇ ದನಿ ಆಯಕೆ ಕಲೇಮೆನ್ ತಿಗಿನ ವದೈ ನಿಜಾಮ್ ತದ್ದಶುಗ ಆಹಾರಮೆಂ ಹುರಿಹ ಎಮ್ಮೆನ ಹಬ್ಬುತ ಲಿಬಿಜ್ಜೆ ಆಹಾರಮೆಗೆ ಫುರಾನೆ ರಕ್ಕಾತರಿಕನ್ ಲಿಬಿಜ್ಜೆ ಆಹಾರಮೆಗೆ ಮೊದಲ ರಕ್ಕಾತರಿಕನ್ ಲಿಬಿಜ್ಜೆ ಆಹಾರಮೆಗೆ ಇಜ್ಜತ ಅಬ್ರ ರಕ್ಕಾತರಿಕನ್ ಲಿಬಿಜ್ಜೆ ಆಹಾರಮೆಗೆ ಮುಜ್ತಮತೋಗ ಅಖುಲಾಗಿ ಇಂತ ರೀತಿವೆ ಹುರಿಹ ಎಮ್ಮೆಂ ಎಬಾಮೆಂ ಹಬ್ಬುತಕ ಹುರ್ಮೆತ್ತರಿಕಂ ಫಶಾಫಿಯೆ ಮುಜ್ತಮೋ ಮೋತಿ ಅಖುಲಾಗುನ್ ಝೀನೆತ್ತರಿ ಕುರೈಫೆ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂತಕ ಮುಂಕರಾತ್ ನತ್ತಾಲೆ ವಿಜ್ಜೆ ಏಕಂಕಂ ಕುಡಕುರು ವಿಜ್ಜೆ ಹೆಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಮೇದು ಬುಣಾಣಿ ಉಣಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಹಾಲುಗದುಲು ಮೇದು ಬುಣಮುಂ ಎದಣಿ ಮಿಹುರಿಯ ಎಚ್ಚೆ ಫೇಲಿ ವೆಚ್ಚೆ ಆರ್ಮೆಂಗೆ ರಬ್ಬುಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಆರು ಮಚ್ಚ ತಂಫೀಸ್ ಕೊದ್ದೇಶೆ ಎ ಇಸ್ಲಾಮಕ ವಾಹದ ಕಲ್ಲಿಬಿಜೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಕಾಮೆಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಲೀಡರಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಕೌಮೆಗೆ ವೆರಿಯಕ ವಜೀರಕ ಖಾರಿಜಿ ವಜೀರಕ ದಾಖಿಲಿ ವಜೀರ ಕೊಮ್ಮೆ ವಜೀರಕ ವಾಹದ ಕಂಜೋನು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಕಾಮೆಗ ಏನ ಬಯಾನ್ ಕುರಾನಿ ಕೆರಿಗೆಂ ಫಾಳುಗ ಸಾಫ್ ಕೊಂಗುರೆಗೆ ಬಯಾನ್ ಕುರಮುಂದಾನಿ ಅಣ್ಣಾಶೆ ಆರ್ಮತುಗೆ ಬೋತೆ ಹುರಿಯ ಇನ್ಸಾನುಂಗ ರಬ್ಬುಗೆ ಮತಿವರ ನಿಜಾಮ್ ಅಲ್ ಹಕೀಮು ಜಲ್ಲ ಜಲಾಲು ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಆಲಾ ಹಿಕ್ಮತ್ತರಿ ಶರೀಯಕ್ ತಿ ಹುರಿಯ ಕಮಕ ಹಲ್ಲು ಬದೆ ekamo algon men gitere miedu wagote ki mihuriya nurangalu kantat huriya masala dege algon me kurmetige fennan huri iruga wes e nizam tawge makkam ge wahaka dakka ka laden nugane ege wahaka dakkagen eya be kiyunta kiyagen eya dirasatan hadagen eya master degree hadagen eya phd hadagen ege makkama molwaga dekkima faseham faswa kama islam deenu ga huri islam deenan hajujehuma edinu ga shariatu gori hukum to ga wahaka be adabi ko dekkuma edinu ga ahulwarinna kodames kurima faseham faswe awah degree libe ka engeti kolon gomto ga boy muslim darim se degree tan hadani emme ragalo ecche nubuneinum bes edinu hakkuga wahagadaka nukurenama tiba angabandu kogenu ma tiba rakkatere kambodu edina dekola wa dekmu ekam dannonta wahake islam din himaya ko rakkatere kurma wahaga dekkumaki enayan ege faada wadak duniyage emmeha mistakun angam fumegen islami shariyatuge makwa materika niwalan ulunas Allah egoten irade nukuram yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurah emihun edeni emihun angatakum fume islam din niwalas med islam din fiwa ehen dinaka dekola duniyega mi huriha mali barutaka media takin ehen dinaka dekola viddalagen ehen dinegge nubawaga dakkam feshina me dinuga wasses med nonnan dunik nonnan edina kamiyeka uleka vesnu kare ekam agumonna fennana deenuga namuga mihun kuramunda khurafi kantaten agumenge washanguri gomutaku emihunge siyase leaderun emihunge e khurafi aqida fenna faadu ge heduntaka shi'arutaka dawadutaka kulitaka echi ulege ladennugane ei na tawzibun kama ei buddhiya vistumuga fikuruga oniyum kama ei ma kuri katu zamanege nizam kama ewaha kamiyegu dakkade nule ekam algon men islamuge miheka enage daddoli koliga istette battames kos banela guame tanega hutte eka nukere mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam e nabiyye kan harmen qurban wa e nabiyye kan harmen iman wa nabiyya ge sunnate ekale faanu gereste matiyori hidayate kiya fakhore riwa kan nukere noita ka midenne me kankan kurai ehma danne molawa ke aslu hagigatuga ekalage be isufula matiyori hegotuga iman wa nawa algon men hituge adin kabul kokgen eche mistekunna bayan koddi eche dirasa qurani al hakim ge hikmavanta shariat ewaga dakka kon ladugonna kanuji ewaga dakka kolum fahatajje kanuji ei algonu amille gaanu le gwa genno midakken
ඒනාගේ එච්චක වා කර මිදක් කියන්නේ අවගොණ්ඩ ඒනාගේ රබ්බුග වා එහෙම වීම මියදෝ අවගොණ්ඩන් තෙරේක මිදෙන්නෙවි කවුමුතෝග අහුල්වරින් වදයි නිසාම්තෝග අහුල්වරින් වරබ් බොඩ එමීහුන්ගේ එච්චි රීති කොද්දී එබ්බස් කමෙන් හාසිල් නුවාක එගේරුස් ඒගේ මැක්වා මතෙක් තනෙග රගලෙන් ඔතිය තනෙග රීචෙන් ඔජ්ජාම් තනෙග අකුලාගේ සුලුකෙන් ඔජ්ජියම් ඒ හුරිහා හේොක්කම නිස්පෙක්කුරණේ වදයි නිසාම් ගෝහෙන් නුබෙන් ඔජ්ජියම් එයි එයන් උලේ මීහුන්ගේ ගොස් නිසාම් එයි ගෝහෙන් නු එදරජේ මැක්කොන් හිතා පුරිච් ඉස්ලාම ජිහිජ්ජියම් මුස්ලිම ඔකුරා කොම්ම කමෙග දීම් බදුනාම දීන් ගෝස්වන් මුස්ලිමෙන් නු ගෝස්වන් කොම්ම ජරීම මුස්ලිම ගහින්ගේ සේනගේ දීනුග මස්සලේ එහෙන් නිසාමතක තබාවා මිහුන් එහෙන් දීන්තක තබාවා මිහුන් කුරා කොම්ම කමෙග එයි එනක මස් දීනුග මස්සලේ මේ දුරියගේ මේ කංකම් හිකමු ඔබ දිස්සතරිය හොන් එයි ඉස්තිමාරුගේ අසර් අලවත්කමගේ අසර් මේදු මේ ශරීඅත මිස්තක මිජා හජුවේ අගොණ හිතංගරා වාක්‍ය මිහම අම්මකෝ අගොණ සිකුණේග එම්බරේ උසාස මේ දුනියේග මේදු තවලීමි නිසාම් බට්ටම් කරේ එක්කම එමිහුම් බුණනි කොම්ම එච්චකා මෙදුගා වෙස් නකුදු කුරුමුගේ එයක් ෆාඩු කියුමුගේ නසරකුම් විෂ්ණු තිමාගේ බුද්ධි තිමාගේ තජරිබායෙන් කොම්ම එච්චකා මෙදුගස් උෆෙද්දුන් තෙරි ඛියාල් ෆෙන්න කොම්ම එච්ච ගබූල් කොගේ ලෝමරන් තිබුමුගේ ෆිකුර ඒ කටු ඛියාලකව දෙකි කුරිමච්චන් ගන්න කොම්ම එච්චකා මෙදු සුවාල් උෆද්දා එය නගුදු කුරුමුගේ විෂ්ණුමේ තවලීමි නිසාමුගේ තෙරේ මේදු කියලා දෙමුන්දන් එකම අවගොණ හිතංගරා එච්චකි මේදු දුනියේගේ ඉන්සානුන්ගේ මච්චම් මි තම්ෆීස් කුරයිෆා මජබූර් කුරයිෆා වදයි නිසාම් තෝගේ දෙබුක්කේරිකම මුනාෆිකුකන් දුනියේගේ ගෞමතෝග හිඟමුන්දා හොරිහාකමකුම් ෆෙන්නමුන්දා අරුගා එයිම් ෆිකුරක එයින් නිසාමකාමදුක නගුදුක නසරකුම් මියකන් එච්චබ්‍රන්නු කරෙන් කීවෙගෙන් තෝ මෙවුලනි එකියවාකන් අලුම යුනිවර්සිටි එක දාක නුජේ වර මගුමතිය ගොලේ ආදාගේ මීහකන් ඒක හොරි දෙෆුක්කේරිකන් තිලවෙගෙන් එද්දු එක්ගොතන් අනෙද්දු අනෙක්ගොත එක් ගෞමකාමද එක්ගොත අනෙක් ගෞමකාමද අනෙක් ගොතක මුලි දුනියේක බණේ ලොකාම නිසාම දෙෆුක්කේරිවෙගෙන් දාරොගවස් එයා මෙතුක සුවාලු ෆද්දාගේ නකුදුක නසරකුන් එච්චි ලීල නුකරණී මි තවලීමුගේ අහුලුවෙන් තෙරින් කීවෙගෙන් තෝ කොබාත නකුදුක විෂ්ණු එබෑමි හු නකුදුක නසරකුන් එච්චි ලියුණියා කුර්ආන මෙදුලියන් හදීසා මෙදුලියන් ශරීයතුක හුකුමා මෙදුලියන් ඉල්මුරියගේ බස්ෆුලකා ෂේඛ් වෙච්ච විදාල වෙච්චම් එයාමද නකුදුක නසරකුන් විෂ්ණානි හොළඟුන් එච්ච බුණවැ මෙ කොම්මෙච්ච විස් අංගමදිගේ ටේපොලාගෙන් ජහුණු කොම්මෙච්චෙන් ඒ බරාබර චෙක්කම දෙක්කෙන් තිබෙන ඒවාගේ නුදක් මිනුන් තහරත් නකුදුක නසරුන් ඉල්මි නසරුන් විස්නානම එච්ච සමද සුවාලු ෆද්ද ඒවාගේ දක්කන් කෙරෙන්ජේන මෙත් එනුන් තවල් එක එමිහු නකුදුක නසරක එච්චක ෆාඩු කීයා අල්ලාහ්ගේ දීනුන් එච්චක ෆාඩෙන් නොකියා එමිහු කමිල්ල වදේ නිසාම්තක ෆාඩෙන් නොකියා ඒක හජු නුජා ඒ නිසාම්ත ගෝස්වාගේ නුදක්ක ඒ වාගේ දක්කාගෙන් එමිහුම් බදුනාම් කරවෙනි එමිහුම් සිෆ කරවෙනි තන්දර නුදන්න හික්මතුම් බේරුෆාවා නොබෑ මිහුම් ගොත් අල්ලාහ්ගේ දීනුගේ දිෆාවගේ වාහක දක්කා මීහා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මීහකු මැක් කරබ්වා මත්වේරි කරබ්වා ලොබේ ඉස්සතරි අහොන් මී මේද අවගම වරක් දියෝක දක්කන් ජීපොයවා ඒ හිකුම වන්ත ඉලාහුගේ හුරි ඒ හුරිහා සිෆතකේ මිස්තක මච්ච හුකුම් කරබුමා හුකුම් කඩ එළුබුමා වෙක් කඩ එළුමුගේ බාර ලිබොඩිගෙන් බා ෆරාතකේ හිකුමෙක් ඒගෙම ෆුරිහා බාඩාග මිල්කෝ වඩිගෙන් බා අල් හකීම් ජල්ල ජලාලුහු සුබ්හානහු වතආලා කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් තාලා හි කුරාෆනි වල්ලාහු යහ්කුමු ලා මුඅක්කිබ ලිහුක්මිහි අල්ලාහ් නියා කඩ අලුබ්වේ එකලාගේ කඩ අලුබ්වා නියා අලුම් බදල් කුරවෙන එබ්බස් ෆරාතන් නුවේ وهو سريع الحساب كلانගේ හිසාබෙල්ලුම්ගා අවශ්‍ය වඩගෙන් වාරස් කලාංගේ එම්මා ෂේඛ් විදාලෝයි කාකුවේ හුරි මිසිවලි බිගම් වා මිහෙ මිස්තක මච්ච නිසාමෙදු කාකුවේ හුරි එමියක නිම බදල කරනු ජේන මිහෙ අලුම් බලුම් විස්නාර නුජේන කාකුවේ හුරි ඒ ගෝස්වෙගෙන් අලුම් අඹරාල නුජේන කාකුවේ හුරි අල්ලාහ් වේ වහෙම් ෆරාතෙන් net
إن الله يحكم ما يريد الله إكلانگ إراد كربي غتك فيصلة كربا حكم كنالو بي كاكوه هوري إميوك بينون وا غتك كان كنالو بين فراتن الله منوي نمي بار لبيك نوي هنگ بس فراتك إدالو لو بدي زتري أخون كيد قرآن الله سبحانه وتعالى مي اسمه فل ورق جنام بيان كربا فوي إكلانگ سيفلو حكمة بنتكم جواها قرآن ورق جنام دكواف أقول من ترين عامكم ميدو إسلام كمك إسلام دينه كأصله حقيقي دشمنهم بس ما بود مسألة نك إسلام كمكي سقافي إسلام مسألة نه فسوق تو نماز كوريس مسألة نه رمضان مرود هي بيس إكمكو تيمنا من ميكورا بس كم ريكا لاجنوا تيمنا من دينا دكتور دكا واقع بس خبر بيجنوا يا ما دتش بنجنوا تيمنا من كم بفد جريمة الدنيا كهنجيس أي جريمة كي بنجنوا إيه ما إيكو تك تيمنا مسألة إكمكو إميهم كنا سكران إميهم إجها أنيا وريكان إنجيل ورسالة كمية كورنيا ඒගේ බදලුක ඉස්ලාම් අලුන් දුනියෙන් අඹරා ඉආදකොන් ඉස්ලාම් දීනුක වෙරිකන් දුනියෙන් අඹරා ගෙන්නන් ජේවාක දක්කා කො වෙජ්ජම් ඒනා ජේරකොම් මස්තාව හයර් කුර ඒනා ජේන හිපාට ඒ කිවෙගෙන්ද එයි ඒකට්ටක එමිහුන් මුලි මාලියාත් ෆර්ද කුරා කමක අලුම් බලුන් ඉස්ලාම් ඉආද වෙදානෙත් අලුම් බලුන් අඹරා ඒ ඉස්ලාමී හුකුම් දුනියෙන් ඉආද වෙදානෙත් එබෑබෙහුන් අනියා වරිකන් නැති එබෑබෙහුන් බාරා නුෆූස් දුනිය වකිවගේ ඉංගාදාන මෙමිහුනක මස්සලේ නුන් මීහක නමාත් කුරියකස් අදි මීහක ආම් උසූලකුන් මීහුන සුදගාපුන් උළුනකස් එහෙන්නමස් මිදෙන්නවි විෂ්තුම් ෆිකුරු කුරාකම් වෙජ්ජම් ඒ වරබ්බෝඩ මස්සලේ එමිහුන් ඒච දිරුවා ඉස්ලාමකේ ට්‍රැඩිෂනල් සකාෆී ඉස්ලාම් ඒ සකාෆී ඉස්ලාම් ගරෝදේ සිෆාන මිස්කිත බස්දාන අන්න මගුමතිගා රාබෝතරගෝ එතනස් වදිදාන අන්න මගුමතිගා زيارة هنا جتنا كارت دوم بيجي بس لافان إتاعك شيء ده مسكين تو كبيروس جافا نراس فان إهنغول إكوا إينا كذاتي ديريولو ما مولي إينا كحياة إسلام دينا غولفا هوري كما إهن قبول كورا بيستون يميهم قبول كورا يشينوي كيد قرآن الله سبحانه وتعالى سيف كورا بافوني حكمة بنت فتيكوت أول دندم ولا واقع قرآن أقول من مسجد ميدو قرآن إمام أقول من ترين كم من يسمع قرآن كي وارم مافد قرآن كي حلوت قرآن أهر من غوريا مسجد إكم قرآن كوچ تينا تقولي قرآن حكم كرني كينو قرآن شريعة معاملة كرني كينو قرآن كنيل حكم فلو كامدني كينو دم كم قرآن تو إنن قرآن ورم مافد قرآن قدي كنتا كتلا ماتارم فيلا مچلا فتيالا باند كمس يتي مابي ما أبسولات إيجو چنوس بلاد إيجو چنوس كيواد إيجو چ ولير كمسني أي ورم ماغ چ بابا أنو فورايس إيه دسكو كمسنوان إيه تفسير سينگنوان إينگه بحروه كمس كيوادي گنوان إيه ميك أميل كم تاوليم نظام كمنو قرآن ونا بحروه كيوادينو إيه ما مهم كمس أي أقول مدكوا إنه القرآن حكمة بنت فتك وحي قرآن فتي قرآن قاسر هريها حكم فلتك أي إم مناسبكم الله بابا لبافا حكم فلتك أقول من إنسانه الدنيا بي أخرى مسألة حل كرم إم مناسب قبني قرآن قرآن الله تعالى قرآن بني ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را مي أكرتوك معنا دنودكم بني الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته إفتك آيات فريهم إحكام كوري فاوك ما نك إبس قال أبن ونكم نقطة بدهي فريهم قطكم باوا ليفاوا فتك ثم فصلت من لدن حكيم خبير دين آيات التفصيل كوري فاواني هريها أكمل خبر مراد دنودكم با حكيم تيلا حضرتون كيها مروان تفوي विवाह के नुतो दक्कम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम ए हिकमत वेगवा हिकमत तेरी फतुगे आयत के
hikmetteri potuge ayettik yasin wal qur'anil hakim ko yasin efo qur'an e gandebani al qur'anil hakim hikmetteri qur'an gandeb qur'an mul qur'an siwa qur'an ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال يمهم بني إمام مستكم بني قرآن آياتك الله سورة الله باوا لبوا نمي فإذا أنزلت سورة محكمة محكم فريهما حكمتك مجب بنا فسورة إبابة مجب باوا لب إما سورة سوى قرآن باواني حكمتك صفات اهم كيد قرآن الله سبحانه وتعالى مي صفات بيان کرا فو کرام دنده بهين اگون مچ لازم کرے حکمت کے شریعت اگون میں عمل کر حکمت کے شریعت اگون میں تنفیذ کرن کید قرآن الله سبحانه وتعالى قرآن ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون یقین کرا بیکن اللہ ور وکین ملک حکم کربا فراتکی کو باہج ذالکم حکم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم اي الله حكم فڑے تبامه تريغا الله فيصلا قربا حكم قربا فوني اكلانغي والله عليم حكيم اكلانغي مولد دنوديغم حكمه بنترس كلانغي اليس الله باحكم الحاكمين ام مولا حكم قربا فراكمغا الله وديغ نوهي امگم بركيدان كيت قرانوغا الگون منم قران كيو من داروغا قرآن کے فہاتو کا اکورتو می آیتو کا فہاتو کا نمم میوننا باتا ان اللہ علیم حکیم میگوتا میوننا باتا کی کوری کا ادکا واہا کیا گلنگ ہن واہا کے ہم کمس واہا کے دکا با اللہ کمس سوفڑا گنسا نمال بنی کنو کوری کا بیان کرا واہا کا گلنگ ہری اسم فڑے فہم میں گنوان එහෙම කීත කුර්ආනුක එකලාගේ බාව ලබ්වාපා හුකුම් ෆුල්තක ගුලිගෙන් එකලාගේ හික්මෙන් තරස් කලාගේ වහී කුර්බා ආය නිම්මා ලබ්වාපා හුකුම් තක ගුලිගෙ මිසාලක වාර්ත මුදලක මස්සලක් යුසීකුමුල්ලාහු ෆී අවලාදිකුම් ලිද්දකරි මිස්ලු හද්දිල් උන්සයයින් අල්ලාහ් තිබාරුගේ දරින්නා බෙදුග මුදලක කුර්බාපා වසියතකි للذكر مثل حظ الأنثيين أنهم كجك اللي مدلوك دبا فيهم كجك إكلام كان دارو وافه واني وصية الله وصيهكم غس آية نما لافاني مي واهك بيان كرابا وارث مدلو واهك بيان كو نما لاف كي كدو فريضة من الله الله كان دارو وافه فرضه كد حكمه كد إن الله كان عليما حكيما الله سبحانه وتعالى مولد دنوڑگم وا حکمت بنت کلکم گا وڑگم اے مانے کی مدا بہنجے گتا کاگ دینی کیہا ورے کاکو برگا کنزیما اڑوانی میہوریہ کم دنوڑگم وا حکمت بنت الہوگے بسو میں دین ایا خلاف بہا کم می وانی اللہ حکمت خلاف عمل کرا می کما اے میہا سوالو فدي دانتي الله مينغوني مي حكمة بنت إلهك بسيو متبا حكمة بنت إلهك سيفلان إيمان ونيا يكون قبول كراس أدي أمرهم فدانيك لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا كذا منك نيجينه كذا منك إيجترين كاهكم نفع بديك مداغينا مين مهدي فين نيجي الله دنوڑيكم والله يعلم وانتم لا تعلم الله دنوڑگم بيت ديبامنك نيگه එහෙම එයි අල්ලාහ් හුකුම් ෆුල මීහා බෝලබා කියබංගතු එකලාගේ බයන් කරබණි එකලාන් එක්බන්ත ඉලාහ හුකුම් ගා වීමේ මිබෙස්සෙම් බස්සාවල අල්ගොන් මෙන් දැන් කියා දැන් දක්කන් හුරි හුරියාවාකෙන් අල්ලාහ් මාකුරෙන් දෙනවඩි ගන්නවා එක්බන්ත ඉලාහේ කිය හුරියාචි තීතන් අර හුරියාචි දෙනවඩි ගන්නවා ඉලාහේ දැන් බාඩ ගොතයි දැන් කීනක බාණි කොච්චක හිතන් කරන්නේ ස්කාවක සිම්මයි කාක්තෝ සිම්මාවනි කාක්තෝ හරද කුරාන ජේනේ හුරියාචි දෙනවඩි ගම ඉලාහගේ බෙස්සෙම් දැන් මේක නුක්තා වුන් ෆාහ කොල්ලාන ඉස්ලාම් දීනුගා ආම් උසූල නොවේ වාර්ත මුදලුගා අංහෙම් ෆිරිහෙන් ජමාවා කොම්මෙ හාලතෙග්ගා අංහෙන් උන දේවරුගේ දෙබෑ ෆිරිහෙන් උන දිරුමගේ ආම් උසූල නො
bayin halatto ga firihunna anghenu warta muduluga jabaifa anghenu ma ginannaga halesanna warta muduluga am halata balafiyam ginawani anghem firihem warisu gotuga tibe anghenu ginannaga halat ema warta muduluga am usule nun eki warisun giterega anghenu firihunu tibejja komu farugo firihunu debe anghonne be am usule nun emulu goswa emulu nubawa misalaka miyeka marwaruga enega mammeya bappeya huri enega anghen dariyen huri anghen dari pulu ginanna gani bappa hutta jinsat amas kobge muda denama ahin kujja madun talibe non ahin kujja ginanna ei waki halatten ehma e wahaka mihunna kiya deni bi shariatuga astu tartib negedi nuniya mihun olwalam हम एम्मे वमा कान लिमुमिनिन अन यक्तुल मुमिनन इल्ला खता मुमिनकं हलाल वगे नुए कुशकुम मेनुए मुमिनकु मेरु एफोगा ए मुमिनकु मराफि मिहा देंजे दिया कफारा या हुरिहा च बयान करो फोगा आय निम्माला फोनी वकान अल्लाह अलीमन हकीमा अल्लाह मोळद देनोडिगम व हिक्मत कलक्कम गा ओडिगम हुरिया हुकुम फुरुदगे बयान वरिकावनी के वहां का बयान करवा पे संगवनी व इन यतफरqa युगनि अल्लाह कुल्लम मिन सअति बामिहum वकिवगे हिंगज्जकम को आडव अल्लाह कोम्मे मीहक तनवस्कन देवाने कोम मीहक सुळवेने एम्मेका कुळवेने हेंगोत अल्लाह कनळवा देवाने वकान अल्लाह वासिअन हकीमा अल्लाह हुई तनवस्वंत हिक्मवंत इला तनवस्वंत देवाने फकीरुन देवाने रिज़्क़ु देवाने हिक्मवंत बेसो एकलांग नियाप हम हेम्मे हुआ एक कुरवे हालतु गए हुआ के कफ्फारा गवाह का बयान कुराबा قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم تبامهم مچن الله فرض قربا فوني تبامهم هو के कफ्फारा الله تبامهم के बेदहटुन तेरिया यही तेरी वडिगम बा फराते وهو العليم الحكيم कलांगई मोळद देन वडिगम बा हकीम तरस कदा एमा हुरिया हुकुम फुलते के वर्ग गिनफारा हुकुम फुलते बयान कुरबा ekalaangai hikmavanta ilahe wayan ko devwa me hukum kande elubu muga ekalaangai molad denewdigamba khabirwanta hikmavanta raskalaangai bayan kurabani meyavvure mol gotek meyavvure insanuna kamuda ecche meyavvure mol hikmatek insanaka nugarevenekam bayan ko dewu me hama ecchekan ecche algon mentere me hadayan hadavuri nunka allah subhanahu wa taala ekalaangai hikmat ko macche kanda alwa pawa मातिवरी हिक्मवंत शरीयक लोबद इज्जत रे हों मी मातिवरी इस्रुफुलंग अलगोन में ईमान वार एकलाग शरीयत की हिक्मवंत शरीयक अलगोन कबूल कुरा रुगा ए शरीयत के वडागन साहिबा के बसफुलो एकले कफा निम्बे फैसला ए एम्मे हिक्मत को फैसला का अलगोन कबूल कुरंच या खिलाफ जिया में अलगोन में हवा नफ्सु के दुन तंगे ये तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान फहकुम बैनहुम बिमा अंज़ल अल्लाह एबा में मदु कलेग फान फैसला कुरबाशे अल्लाह एंगे भी गोता एकलांग बावा लेगो तो अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़ल अल्लाह वला तत्तबि अहवाअहुम एबा में उतरे अल्लाह बावा ले भी गोता कलेग फान हुकुम कुरबाशे वला तत्तबि अहवाअहुम एबा में अमिल नफ्सु के दुन त कलेग फान तबा वडा नुगनवास एक माने कि अल्लाह बावाले भी गोता खिलाफ खुम मेच्चकी इंसानों का अमिल नफ्सु के दुनते एनाय मोड़ खुम मेस गोतेंगे एक हाथम बेगे एनाय सलाम माने कीने तो हाथम बेगे एनाय भारत का चिकीने दो उन्ना निकीने तो एनाय जलन नुवादे उन्ना निकीने एनाय के दरिंग कुव्वर नुवाने कोंगत्तो बलम बेगे एंग हदा बरिच्ची एगाडू ने फास को फियाम एकुबा दद्दी फिया एम्मे फुरतमा तिमंकन जलुगा उन्नन जेनेगे दी हदा उन्नच ei amil nafsu edun allah ke kala maslahat non dariwantakama mali maslahat allah ka non nan gap ebbode fang maslahat allah ka non ek walgum insanu vejja ena kommechen hedi sena visnane mihedima den kombeto meka bedeni kirito wani war emme furtama ena bedinne ke nuhada wakkam kura meka benu wakkam kura ekkada benuwan non benu enage furtama tibana gede एवं कोम्मे सिच्ची किया गंजे एको मोहे को तक बाबा एम एई मिक्के मिक्के हवा नफ्सु के दुनते अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ए मसलहत नोन्ना ऐसा मेरे पिता निम्मादानी इराद करविया
أنك بس إهن دوهي قالوا من باقي بان كريدان هذا وسبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.